maafnya tahu entahkan kadang mungkin ada uang atau minta maaf kamu jangan sakit hati netes pun air mata kamu nggak masalah jadi kamu kan sudah bilang kan tadi malam kan udah dengar kamu pegang dua-duanya sama iya depan lagi sambil kamu ngomong ya pasangkan lagi peci pasangkan pecinya lagi dua-duanya iya Mana tukang foto? Ya, kasih lagi. Dua, baca. Dua mengkam permen. Salam. Ngomong dulu pas. Iya. Iya, untuk dalam
manten. Ngorentes du dalan, go bandu cakap du. Iya, eman bandu kam Kalimbubu kami, karo mergana karena ngorentes engkap Kalimbubu nu singalokan bere-bere. Coba dudurkan nisam du silih. Baikkan kampil turangku. Isam du tongan lagam lang isam. Oh. Makanya baca kundu. Iya, dia menukul dan menggeda. Kam kaki ini ya orang kamnya. Kalimbubu kami singalo Tapi menjadi perkempun aku nanti sendah ngendali perjabun kempundu ras enda nehkan pengalundu te kami reh ku cabundu manggome istilahna meriah ukurundu ngaloken ca kam Kalimbubu kami singalo perkempun nya berikan permen ya Karena kita foto. Bakar putar-putar. ras kena Kita nak dua kerja kita foto. Begini tak ada kabel yang putar ya. Bakar putar indah. Oke. Kita nak dua kerja kita dulu foto. Foto. Ini tadi mana kelayak. jadi Ngodung. enggak labo sempurna kami darat mulai hah Lang. Kai. Singalo ko lu mas. Bekin naratan ra dapat laman. Ada salapian betul. Iya. Endan disilih bagi kata sadah dainge kang bandu katandu man Kalimbubu endan. sentabe aku man bandu kam Kalimbubu kami singalo chicken warisi sendah perjabun kempundu jadi endam kami reh ku jabundu nah kan pengalondu sendah maka meriah lah ukurundu ngalokan sa gua mamgo mekap du meriah ngalokan sa pengalondu enda kam Kalimbubu kami hanya pesan du Kalimbubu kami edakam enak berundu Kalimbubu kami karo mergana edakam stuna dakam ukurna menghuli tapi dakam laken yang asum belas kenca maka dakam kari embar-embarindu kam kap anak berundu engkap Kalimbubu kami karo mergana kari berekendulah kata pedah man bere-berendun tah kempundu si bas dungi peradatan nabasori si sendah menggo. Jadi kebanci kami surut, ya semula nisab kita. Iya. Iya. enggak mereka nampak sama kalian tuh Enggak. Dung kari membantu anak di mata berikan dunia. Gua nakam sama permenakan. Sentabi aku man bandu kam Kalimbubu kami singalo perninin bahwa risi sendah endam reh kami ku jabundu nehkan pengalondu bas ndungi adat tukun kempundu jenda nganggo memeriah ukur ndung alokan sakam Kalimbubu kami singalo perninin ngonya pesa ya oh iya alokan ande ngomeriah ukur ndu alokan Ngo. Kalimbubu kami elit ngai kariban kami panggung 12 maka embar rindu kari Kalimbubu kami engkap anak berundu jadi bandulah kata pedah eda kambas kempundun tah bere-beren dundungi peradatan nambas warisi sendah jadi ngobanci kami surut kujabu kami iya bujur iya langsung terus singalokan bere-bere dong salaman langsung lo singalokan bere iya man bandu kam Kalimbubu kami singalokan bere apai kam mamina ngadap kam ku lebe
Iya. Kayak dia haruskin. Iya. Engkau kam pulung si pulung nakrina kam kalibu kami singalokan bere-bere. Iya. Enda silih karena dakam turang-turang kung enda dakam singalokan bere-bere. Maka turang kung enda cakap sepatah dua patah man turangna. Man kalibu kami singalokan bere-bere. Bereken man enda turang aloken du kari pengalon ibas berberendur jabu cendawarina emakan karlekam rendulah ajar man berendu ibas perjabun belah pagi sangap sekolah cari merih manuk buah pagi turang enda papasun taman berendu aku pela bembue belas turang ujur petang mentadu. Endare kami kujabundu ngembahkan tukur kempundu bre-brendu jenda pas pendungi adat nenda emaka meriah lah ukurundu ngalokan sa kalimbubu kami manggomi kandu meriah ngalokan sa penukur hanya berekendunya. Man bandu kam kalimbu kami singalokan bere-bere. Bandulah karib kata rebelas ajar-ajar indu kari bere-berendu dungi perjabunna baswari si senda. Ban kaming kari panggong 12 menggo. Jadi engko banci kami surut kujabu kami. Iya. Salami semula nisab kita. Ongan. Gua kenda metruskan kami ngenda ku anak berua toh. Beberendu. Jadi bersekati urus mulenda me. Isakan kami jenda pengalondu. Bagi peras singalokun pelinin cikecikan. Tugu nabangdu. Terlebihlah puang kalibubu singalok perkempun. Pelawi Mergana. Jadi besenda gua kari ni kami rebelas. Kam embararindu kari kami. Bersekati urus mulenda kam mungkin Tuhan ras Allah sehingga lakukan pasu-pasu bas beberendur zabu kap si bebere barus jadi bas surbakti dah kam bagi tandai lali obahna barus ras surbakti jadi besienda kami surbakti mesi mupus kam singkelengi saras ngata ame bagi beras tundun sendalan sini nasi bias pengalon bagi ning kami ya tambahin dugi gelah ranggut bas perjabun anak ta. Bagi katang kunda jadi kendula pagi berusur bakti tengah jauh jadi berubah kurang nggak cukup menghadapi kami berkuatan untuk berbagi tugas karena aku memang di rumah sakit saya ingin dengan turang emang kamu ujur nih kuman di mata sampai bagai sehat-sehat kamu berikan di mata jadi si simpan raskan di pedang di mata kena sila mahuli bas kita Endra kari majon kari kamu ngerana bas tugundu kari kam kari rebelas lagi gua nari ini ya gua ingat suran lagi kam lihat cakap ndu ban cakap ndu ni ya endaman bandu anak kami berusuh bakti amanil lagi akam berusuh bakti kap kami bas jabu kami kam jadi berubah arus bas tintang enda gua nge ukur ndu
meriah ukur ke batangan. Ande ngomlia ukur do gua nin tamai sialo kan ngebas pangalon tasululu mas. Mas senang meriah ukur ta. Go ya bujur. Ya, jadi besenda kikira jo adida amplop. Iya, jadi besenda ya ngobanci. Tidis kita gerina ngobanci beken pengalon menpuang kelibubu rapuang ta gerina. Iya, 1 2 ada li shootingnya gelah radu-radu nudurkan amplop kita. Ngobanci nudurkan ya je kainari tongat suran ngobanci kami suruh kujabu kami sebelum ini sab kita lebih ya sebelum ini sab kita lebih ya engko bekam ngalo begede nakaman kita ker lebih uang maan kita beli kari makam muli sidungu bekerja kempundu taba berendu begini kau biasa sendah manggongat man kita ker lebih iya jadi kan hari kamdu ngobaci kami suruh kujabu kami iya ngobaci salami kali bubunta ngudungi adat pejabun anak kita Renita Handayani Brusur Bakti beri sembiring guru kinayan ras anak kita Bilka Kembaren Eskom beri barus binai kita sukat emas pagi-pagi enan rangin matahari naki kita sisakan singalu tukur ke pihak singalu ke batang nama masing-masing. Siamati kami kam kali bubuk kami singalu perkempun singalu perinin singalu ciken singalu beri begipe kam krina sukut kami begipe pekepar siamati kami si Muhammad kam kali bubuk kami singalu ulu mas ras kali bubuk kami singalu perkempun perinin ciken begipe kam krina si hadir bas los jambur tanah rahasia. Agenda kami pengulu kedua belah pihak berban go emas go sebatang nama masing-masing go meriah ukur jadi bejabun anak kita Baswari Sabtu tanggal 24 Januari 26 sekitar pukul 11 agenda anak kita Renita Handayani Brusur Bakti beri sembiring guru kenayan ras anak kita Bilka Kembaren Eskom beri berbarus secara peradatan kalakaro gongesa. Agenda alit kuberikan kata-kata nasihat baskam anak kami duana secara fisik ras secara pendidikan kam duana cukup dewasa jadi belah-belah kam milah-milah simu huli ras dia mahuli jadi andai engkau kita dewasa, engkau kita tanggung jawab masing-masing. Sebagai kepala keluarga, sebagai imam keluarga, engkau tandu, gua petanggung jawab nu selaku suami. Jadi cari kam tutus kelengi jabundu, lahir batin. Begitu kedua orang tua nu, orang tua si kembaran dan seorang tua nu sirbakti, dua na orang tua nu, olah kam pilih kasih. Begitu kam Renita Handayani secara fisik ras pendidikan kam gon dewasa belah-belah kam lah ngatur ekonomi rumah tangga olah ambue tuntut ndu jadi olah kari galangan kari pengeluaran ras pendapatan jadi intina kena saling pengertian ras sekelang-kelangan jadi kaipesi terjadi olah saling salahkan kena saling mengisi kekuranganna lali jelmane sempurna jadi kena dua nalah nyempurnakanna seterusnya kam gor jabu berarti kam menjadi anggota masyarakat belah-belah kam lah japa kam tading ejena ikuti aturan-aturan atau adat setempat andi lit perwiritan andi pikarilit acara kalau lalit atau kalau mati bagi kalau pesta-pesta dah Hindu olah kam ngalu saja tapi
Tandai nu kerina ina kadekadendu. Selepas enak kari acara da indu sada-sada ke rumah-rumah gelah kena setandan rekomendam. Gojeke ande lenga urus nu kari KTP lurus kartu keluarga andu kam urus. Jadi laporkan kari ke kepala lingkungan setempat basitah kam warga Japa, Tanjung Langkat atau Nama Kumbahang. Jadi enda alit kari kuberikan untuk nukur alat gotong royong, alu kendu kari, ande kena gotong royong, cuman ena labias kam tandu bahidunya. Kuakap sibar begi saja. Sekali nariku katakan man kena selamat mantaki jabu simbaru, mudah-mudahan kam serasi sekula berejeki hidu ngayak cawir metua, amin ya rabbal alamin. Kuakap panak uru sibar bagi saja kata-kata pengasahan das kami nari teruskan si acara bujur rasma jajwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radu ras kita kerina ngelanda kencak karena gendang enda harus ada arih harus ada odakta meriah ukurta lako guna pejumpakan kembar mergana ras perusur bakti ada kita kerina kali bubuk. Bapak Turang Surbakti Mergana Ngor sada arih kami anak perundu sukut kembar Mergana
Ikut kalimbumu terus ku anak peru kami lagu gunang lagi diriku. Ay maka senang meriah ukur du resada arifdu. Ibas ngo lagi kami karena diridu. Naruh dage kami surbakti mergana ku tengah jabu. Kembaran mergana hasak dagena surup kita sukut kembar mergana. Baba dagena diri kalimbumu puru surbakti. Siman kelengen japagi salah lepak na ula pagi setembeki. Nande seninan nande baru-barus. Ya. Otak taruhkan surut sukut kembar mergana babak dage luah tak mulih berusur bakti. Adina uwe ninanggo padantang si persada arita duana. Aku PUW ningku sekalian Ota berkata ke kita mama bareng Ikelengi dukel pagi nade karondu Kenape pagi ku kelengi mama bareng Ikelengi dukel pagi beri biring Si keleng-kelengan kel kita ngasa metua Mama barenku berekarona sendah ulah tersian cendah tudung iarakan bulang-bulang setunggungna adike nama kesa setunggungna adike nama kesa mama barenku berebarusku sendak ulah tersia maka metunggung mantatapan kalimbubu sepengaudak sepengoleh kenah duana maka metunggung mantatapan sangkep gelutan resada ari kam pagi ngasah metua ulihkan kena kadage kampil enak ija ingan aku jeka seken kena gose ya adi bagaimana bantah sukut kembar mergana siasak sitik kalimbu bunta si taruh kenia ku jabuna surut kam karina kalimbu kami sukut karo mergana mulih kakam kena ku jabundu asak dagena siti a adi langasuk ucang gomeyah aku latih kok bage oi lang buat saja kursi aku akak deh. Iya, kita saja ngasah. Ujang lenai padang gomez. Terus tersuruh tendang akam kalimbu kami karo mergana. Ya, air kita kan ganti kamduana. Iya piga-piga kena labo dari ya. Gela-ula kerina sebagai kuakap. Makan waktu kari ini nanang perlu.
Iya, sikap-sikap kita Tegun Sukut Kembar Mergana. Ya, manjar-anjar saja. Sukut Kembar Mergana, radu-radun cidahkan kekelengan ukur meriah kam karina. Gelah selalu bagai malam mate, unda natap-natap tanah di batanari, idah narsada kerina arif kabagai. Unda kakak tua, parang si udanda pegot. Panggung dengeran manggo ya bagian kali bubu puang kami apa ipk melardo bahat lar pilih gendang enda gendang taras pengadikam landak kami lah bopang ay makaradu tertinggal-tinggal kita karina maka ija karibas buku gendang ije makaradu ras kita ngadi landak karina bagaimana badu kam sir jabatan kami atur bagai gendang dua nama matengah. Penuh semangat mejile bandu landak senyum kam dua anakku dia ketempuh suh dua manggo owe kelah malam ate bapak tua bapak ta bapak muda natap perjabunduan sekalian ya anakku. Iya Leman Bandu kam kali bubu kami karo Mergana seru bakti ko tendu enda makeup permen kami ulah lipat tanah kursikam rende makar kam sesaat nak kita mereka bunga benih Man Bandu sini tulangku siap-siap kam anda mau begindu cara kami permen kami rende ku tengah kam enda permen kami ngor rende silih kari dakam mendelegasi salamindu kari iya Man Bandu kam kami karo Mergana serbakti ku tendu ku tengah kam enggo waci berekan hubungan benih penjayon engkap kenca perjabun permen kami iya rikut-ikut kam kerina kali bubu kami
Ko tengah kam kerina olah kam si tading-tading. Iya, engkap kali kami. Engkap banci kam siap-siap. Engkap kam singalokan bere-bere. Singalokan bere-bere perninin cicikan. Buang kami singalokan perkempun. bibikna, Baba Siti kujenda aku anina permendu, kok kerah ko akap bik nina. Pedaskan kena nake, akua, bocori jena nari. Ya membantu sir jabatan, tetap tengah berusur bakti sirndem kap pengantin sini beru, ban kadage laguna, acem patikala.
jabatan. Iya, tole kamermomo anak bro. Iya, membantah kita anak bro. Coba kita ku tengah kita, anak bro mantri, anak bro singukuri krina, ras teman meriah. Ku tengah kita kerina, anak bro. Iya ada bro. Brusur bakti si brusur bakti kena ke. Rentis kena lebih dali neglah makarus teman dosa dali dan karina. Ay si brusur bakti kan si beresur bakti. Sinukur berusur bakti. Bagaimana sinukur beresur bakti. Anakku tak teman meriah. Apa itu kamu lardobah lar pilih. Dadage na panggung kena nagay. Ruh kena karina ulas terintani. Ya, uga kay kalaguna anakku. Uga. Sayang si manis nani naka bro. Bro Surbakti. Ya mama tengah, sayang si manisnya. Apa itu kamu lardobah lar pilih anakku tak bagai teman meriah singgoy terahkan kali bubu kami sukut Surbakti mergana dadaget panggung du ulah kam si tarintan uga kira-kira karena anak peluta siarah Surbakti mergana bang ngatakan musik saja lebih mama tengah kuakap goenda kuah ujung oh kuidah lanai ni deru hai adik kuakap go banci putar haluan me bage suruhkan sekali mamambaran kue kuat du pengeras suara turangku kam kari remomo
enda manmandu kam kalibu kami kam kemar mergana. Ngobaci kam bersikap-sikap enda karena permain kami kemar mergana. Serende. Rekod-rekod si pemenang lebih turangku kami. Apa yang kam sinkas ngalo-ngalo tamu depan berkata kam suruh turangku kami kucing. Bujur nande berikan Ngobaci kam tenis kam kalibu kami kemar mergana. kemanari sisa jilena adi rupana ningan Uga nindu kam kalibu kami kemar mergana. Ladang kandu sora anak andu peppermint kami kemar mergana. Di kami radu tenis kam krina. Kegelangan luar biasa melias mata minae lali duana endange ikatakan telak baban ketiga lagi mencindamu ku cinta jumpa ras nande bakti sisa mulina lalit pandangan redakan sengit abahna derdahin ningan sengejingkana bagi kuan siuri Kakak mandu kam kalibu kami. Kujenda kamutar. Kujenda kamutar. Nya rekod ikut kam krina oleh bangsa tadi. raskena labo daging baban kutiga perbahanan rikut kelapna kam pemeri bata jadi teman geluhku ibas krina kurangku tangkas syukur tangkas kata dekarongku lana ilit pandangan ikut kam singalo ko lumas.
tiga bagi mencinta buku cinta Jumparas nande bakti sisa hulina lalit pandangan redakan sengeta bahna derdahin ningan senge jingkana bagi kuan sinuria aku juga Ya, Eriko dekut membantu kami segala kelumas. Oke, beras teman Israel Trina. Ya udah kami sitaring tadeng kampung kaluhukan. labo daging bebanku tiga berbahanan rikut telapna kam pemere di mata jadi temeluhku ibas krina kurangku tangkas syukur tangkas kata dekarongku lanai lit pandangan Ya, sir jabatan kami, kocakkan Nina anak kami kembar mergana, kacamata kuda. Ya, bersikap-sikap